bo día. Imos a realizar o sorteo da fase final de segunda división mini feminina. Son 8 equipos os clasificados, clasifican 2 da delegación de Vigo, que nesta primeira eliminatoria non se poderán cruzar. Os equipos clasificados serían CAP Aluminios Taboada, Esclavas Cormoráns A, Tirso de Molina femenino, Burela Academia Mariña, Ingade Cop, Cluny, Conxelados Maravilla CBR e Colexio Mariano. Con número 1, Colexio Mariano. Número 2, Burela Academia Mariña. Número 3, Ingade Cop. Número 4, Cluny. Número 5, Esclavas Cormoráns A. Número 6, CAP Aluminios Taboada. Número 7, Colexiados Maravilla CBR. E número 8, Tirso de Molina femenino. Con isto quedaría rematado o sorteo da fase final de segunda división mini feminina.